Ibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri iyi tariki mu by'ukuri ya kabiri z'ukwezi ukwezi ni ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu. Turagarutse muri studio tugiye kureba amwe mu makuru y'ingenzi agezweho muri uru rukerera cyangwa se muri amasaha ya mu gitondo. Ni amasaha rero mu by'ukuri atari meza kubera ko ni amasaha arimo arakurikirana n'imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi bongeye kuvuga ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ku rwego umutwe wa M23 urimo uvuga ko ingabo z'ibihugu by'amahanga n'ubundi zigikomeje kugaragara muri iyi ntambara iri kumvikana igiye kumara iminsi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe akomeje kugenda atangazwa n'abarimo Wazalendo ndetse bari ku mirongo y'imbere ku rugamba cyane barimo kuhagaragara, baravuga yuko mu mirwano barimo kugirana n'umutwe wa M23 bakomeje kuvuga ko uyu mutwe nanone nawo urimo kugaragaraho ingabo z'ibihugu by'amahanga cyane cyane, bakavuga ko mu mirwano barimo yewe bakomeje no kugenda byumvikana mu byo batangaje bavuga bati turimo turahangana, turimo turarasana n'abarimo ingabo z'u Rwanda. Gusa kuri ubu uruhande rw'u Rwanda mu bimaze iminsi bitangazwa cyangwa se bivugwa ntacyo baherutse gukomoza kuri aya makuru cyangwa se ngo batangaze koko niba izo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zirimo zivugwa mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba zihari cyangwa se babizi ko imibare ihora ivugwa, imibare ihora itangazwa ko hari abarimo kugwa muri iyo mirwano baturuka ku ruhande rw'u Rwanda, koko byaba ari ukuri cyangwa se mu by'ukuri atari ukuri. Ayo makuru yose rero narimo kuza mu gihe imirwano ikomeye cyane idasanzwe, imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana isatira umujyi wa Rubaya. Ndaza kwita umujyi wa Rubaya kuko Rubaya ni igice nacyo navuga ko ugereranyije giteye imbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi ugomba kuba wamenya, hari imirwano yumvikanye noneho mu bice biri hafi ya Rubaya. Nyuma y'iminsi tubona imirwano yari yitaruye Rubaya, tubona M23 ihangana na FARDC ihangana na Wazalendo ariko mu bice byitaruye Rubaya. Ubu noneho amakuru y'ingenzi nuko Wazalendo, amatsinda ya Wazalendo yongeye kugaba ibindi bitero bikomeye cyane birimo bisatira cyangwa se byegereye ku buryo buhagije kino gice cya Rubaya. Ibi bikagaragaza andi mahirwe akomeye cyane ku mutwe wa 23 kuri wo, kubera ko ngo urifuza buriya kugaragariza isi yose kurimo kugabwaho ibitero, ariko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amatsinda ya Wazalendo nabo bakaba barushaho gutangaza ndetse no kugaragaza ko mu by'ukuri atari bo barimo kugaba ibitero, ahubwo bakavuga bati byanze bikunze mu bimenye igitero cya mbere cyagabwe ni uko igihugu cyacu cyatatswe, ati rero tugomba guhagarika uru rugamba rukomeje kugenda ruba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tuze rero twinjira mu makuru ku buryo burambuye y'ibikomeje kugenda bivugwa, y'ibikomeje kugenda bitangazwa. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza yuko mu minsi ya vuba cyangwa se mu minsi iri imbere barakora imyigaragambyo, icyo nakwita nk'imyigaragambyo, kubera ko bavuga ko guhera ku itariki 4 z'uku kwezi kwa gatandatu baraza gukora igikorwa cyo kwigaragambya imbere y'isi yose bamagana ko itegeko nshinga ryaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahindurwa, bigizwemo uruhare cyangwa se Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abiri inyuma, kubera ko baravuga bati uyu mugabo yaba arimo ashaka, uyu mugabo yarimo agerageza guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abe yabona uburyo ki bwo kwiyamamaza. Nubwo bivugwa ariko gutyo cyangwa se nubwo bitangazwa gutyo, mu by'ukuri benshi mu bashyigikiye uruhande rw'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bakomeje kuvuga bati cyangwa se bakomeje kugenda babigarukaho batangaza bati aba bagabo ahubwo barashaka gukura akaga gakomeye cyane mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba nabo bakagaragaza ukutumvikanwaho rumwe, ibivugwa ko bishobora kuba byateza ibibazo bikomeye cyane birimo imyigaragambyo mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi ya vuba
hatabayeho kwitonda cyangwa se kwitwararika. Mu by'ukuri hatabayeho kwitonda cyangwa se kwitwararika, bikavugwa ko bishobora guteza ibyago n'amakuba ku buryo bukomeye cyane. AFC mu 23 ikomeje kongera umubare w'abasirikare mu bice bigiye bitandukanye mu rwego rwo gukurikirana mu by'ukuri iyi mirwano ngo barebe ko babona intsinzi mu guhangana n'umutwe wa 23, ariko ibyo ntabwo birimo gukoraho cyangwa se ntabwo birimo guhagarika ko imirwano yakomeje, ikanumvikanamo intwaro ziremereye, ikagaragaramo imibare myinshi cyane y'abarwanyi barimo kuhatakariza ubuzima, kubera ko kuri ubu ngubu rwakomeje kwambikana cyangwa se rwabuze gica muri bimwe mu bice byegereye umujyi wa Rubaya. Nubwo byavugwaga ko ibi bice byigaruwe na Wazalendo, amakuru akomeye cyane atugeraho muri iki gitondo aravuga ko ni amakuru ari guturuka muri Rubaya, avuga ko Rubaya hongeye kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, bigaragaza ko muri bimwe mu bice byegereye Rubaya haba hakirimo kumvikana imirwano. Ni mu gihe ku munsi w'ejo amakuru agaragaza ko hari ibitero bikomeye cyane byagiye bigabwa cyangwa se biba mu bice byegereye Rubaya bya Wazalendo ndetse na FARDC bahangana ku buryo bukomeye cyane. Muri abangaba rero, muri zimwe muri video bagiye bashyira ahagaragara, ndavuga nka Wazalendo zerekana ishusho y'ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagaragaje abo bavuga ko ngo mu by'ukuri ari abasirikare b'u Rwanda baba bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aba bagaragajwe n'ubundi na Wazalendo bavuga bati abangaba ni bamwe mu basirikare turimo turagenda dufatira ku rugamba. Ngira ngo mu by'ukuri video y'uyu musore turaza kuyishyira muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo mubashe kuba mwayibona. Umusore rero mu by'ukuri abarimo Wazalendo bavuze bati uyu nguyu yafatiwe ku rugamba, afatwa n'abarwanyi bacu babo ba Wazalendo nyine nk'uko abivuga. Ibi rero birongera kugaragaza cyangwa se kwerekana ishusho y'ibikomeje kugenda biba ku rugamba ko bikomeye cyane, ndetse aba barwanyi ba Wazalendo barimo bakorana n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo kugaragaza urwego ruhanitse ku buryo budasanzwe rw'imirwanire hano mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Masisi rero imirwano yakomeje kugenda yumvikana, ba generali bakomeye cyane bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba bayoboye urugamba nk'uko birimo bigaragara. Masisi abarwanyi benshi ba 23 biravuga ko baje gusubizwa inyuma ndetse no guhigikwa ku buryo budasanzwe nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko bitangazwa. Abarimo koloneli umutwe wa 23 witwa Jean Claude Kajambere, gusa Wazalendo bakavuga ko ngo ari umusirikare ku ruhande rw'u Rwanda, ngo yaba ari mwe mu basubijwe inyuma cyangwa se mu bo bitangazwa yuko rwose ngo ahangaha baje gushyirwa hasi, baje kunitralizwa, kuko igisirikare cya Wazalendo ndetse na FARDC baratangaza ko bakomeje kunitraliza bino bitero bikomeye cyane mu by'ukuri bya 23. Si hano gusa muri Masisi, kubera ko nko muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo Wazalendo barimo bishimira intsinzi ikomeye cyane bagezeho bita Bitare ho muri Kabare, bavuga ko bafashe zimwe muri lokalite hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ukabona ko mu by'ukuri izi nyeshyamba zikomeje kugaragaza ko ziza gukomeza kubona intsinzi. Bavuze ko bafashe ibice byinshi, ndetse ngo muri ibyo bice muri Axe Miti Bitare bakavuga ko ngo bahafatiye abarwanyi benshi cyane ba 23 nk'uko babigaragaje muri video bashyize hanze. Ndavuga Wazalendo mu masaha nimugoroba watambutse bongera kwerekana ko intsinzi ari iyabo, ndetse bagaragaza rwose ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kwegukana intsinzi hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wazalendo rero bakomeje kuba Wazalendo, abangaba mu by'ukuri bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana isura n'ishusho y'uko bafite intego yo gutsinda urugamba byanze bikunze. Ibi bice bya Masisi, ibi bice bya Kibati, ahangaha za Warikare, ni uduce dukomeje kumvikana imirwano. Nko muri Masisi ku munsi w'ejo bita Buhimba havuzwe imirwano ikomeye cyane. Ninkubwira ngo imirwano ikomeye cyane, wumve ko ari imirwano ikomeye cyane. Kano gace kari kumvikana mo amasasu adasanzwe ahitwa Kibabi Bikabuko.
Kibabi. Mu by'ukuri naho ntabwo byari byoroshye ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha make yatambutse. Kibabi yari yaje kuba Kibabi rwose, urugamba rwari imberenge, urugamba rwari imberenge. Ni ibirwano rero by'akarusho ikomeje kumvikanamo mu by'ukuri intwaro ziremereye ikomeje kugaragaramo, ariko hari amakuru avuga ko ngo special force y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba irimo mu mirwano. Nubwo bivuga ko ngo ari wazalendo bakomeje kugaba ibitero, ntabwo birimo kwemerwa. Baravuga bati special force y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo ku rugamba, irimo ku rugamba. Mu masaha makeya atambutse rero kandi nanone uwitwa Lawrence Kanyuka, uyu nguyu muramuzi, nta wundi ni umuvugizi w'abarwanyi ba AFC mu 23, yashyize hanze itangazo mu by'ukuri rigizwe na page imwe. Ni itangazo rero bashyize ahagaragara nk'umuryango wa AFC 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, mu by'ukuri ibarizwamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Uyu Lawrence Kanyuka rero mu by'ukuri iri tangazo akaba yarishyize hanze mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'igifaransa nk'uko bigaragara, ndetse akaba ari itangazo n'ubundi ryashyizweho umukono n'uyu nguyu Lawrence Kanyuka ushinzwe ibijyanye n'itumanaho ndetse n'itangazamakuru muri kino gice cy'inyeshyamba. Ryashyizwe hanze rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena 2026, ariko ubona ko ari mu masaha mu by'ukuri navuga ko ari mu masaha ya kare cyane nk'uko bigaragara. Rero reka twumve ibikubiye cyangwa se ibyari biri muri ino nyandiko yashyizwe hanze n'umuvugizi w'abarwanyi ba AFC 23. Ni bande ireba inyandiko, iragaruka kuki? Byose tugiye kubishyira ahagaragara. AFC 23 yatangaje ko ishobora gusubiza ibitero bya FARDC mu buryo bukomeye nibikomeza kugabwa ku bice igenzura. No kuvuga ngo uyu mutwe wa 23 urasa nkaho uvuga uti bino bitero bya wazalendo twakomeje kugenda tunavuga, ibitero bya FARDC by'indege bikomeje kugenda bigabwa mu bice bigiye bitandukanye, byose mu by'ukuri baratangaza bagira bati vuba bidatinze nihatagira igikorwa cyangwa se mu by'ukuri bishobora kuba byaba ingaruka zikomeye cyane kuri bo. Ati dushaka gutangiza ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa. Rero mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ni tariki ya mbere Kamena 2026 nibwo umutwe wa AFC 23 watangaje ko ukomeje gukurikiranira hafi ibikorwa by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora cyangwa se kuba cyakora bikorwa rero n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho iri tangazo rivuga ko mu kwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi 2026 habaye ibikorwa byinshi by'ibitero byo ku butaka ndetse no mu kirere byagabwe ku bice bituwe cyane ndetse no ku bindiro by'umutwe mu ntara zitandukanye zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero rero akaba ari byo bano barwanyi ba AFC 23 bakomeje kugenda batangaza cyangwa se bakomeje kugenda bagarukaho bavuga bati ibi bitero nyaboneka nihatagira igikorwa turaza gusubiza umuriro. Ati kandi ibitero nibisubizwa harakoreshwa imbaraga zikomeye cyane. Ni AFC 23 yari maze iminsi ishyira hanze amatangazo igaragaza bimwe mu bice ivuga ko birimo bigabwamo ibitero, kandi uyu mutwe wagiye utangaza ko ibyo bitero byibasiriye ibice bituwe n'abaturage. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho akaba n'umuvugizi wa AFC 23, rivuga ko ibyo bitero byibasiye cyane cyane uduce twa Minembwe, byibasira cyane cyane Masisi, Numbi ndetse na Warikare, aho uyu mutwe uvuga ko ingabo za leta ya Kongo n'abo bafatanyije zakaje ibikorwa bya gisirikare muri iyo myanya ngo birushaho gukara ndetse no kugira uburemere bukomeye cyane nk'uko bivugwa. AFC 23 yavuze ko ihangayikishijwe cyane n'ikorwa ry'imitwe myinshi y'ingabo, intwaro ziremereye ndetse n'ibikoresho bya gisirikare biri koherezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku mirongo y'urugamba itandukanye cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bikorwa bishobora kuba ari imyiteguro y'ibitero bishya bishobora kugabwa ku baturage ndetse no ku birindiro byayo. Izi ni inyeshyamba za AFC 23 zivuga ziti ibitero bikomeje kugabwa turaza kubisubiza.
mu magambo akubiye muri iri tangazo, AFC M23 yavuze ko igitero icyo ari cyo cyose kizagabwa ku bice byafashwe nk'aho byabohowe kizahabwa igisubizo gikomeye gikwiriye kandi kidatezuka. Uyu mutwe wongeyeho ko utazagarukira gusa ku kwirwanaho mu duce twagabweho ibitero, ahubwo ko ushobora no gukora ibikorwa byo gusunika inyuma ingabo za leta nabo bafatanyije, aho uvuga ko ugamije gushyiraho umurongo w'umutekano urinda abaturage ndetse n'ibyabo, nk'uko bigaragara cyangwa se byumvikana muri ino nyandiko yaje gushyirwa hanze rero n'uyu umuvugizi wa AFC 23. Iri tangazo rije mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kumvikana imirwano hagati ya FARDC ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za AFC 23 mu bice bitandukanye bya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Mu minsi ishize amakuru aturuka mu duce twa Masisi, Walikale na Rucuro yakomeje kuvuga ko ibitero bikomeye n'ikorwa ry'intwaro ziremereye hagati y'impande zihanganye byakomeje kugenda byumvikana. Abasesenguzi bavuga ko iri tangazo rya AFC M23 rishobora kurushaho kongera ubushyamirane hagati y'impande zombi, cyane cyane mu gihe ibiganiro byo gushaka amahoro bikomeje guhura n'imbogamizi. Ibi rero bikavuga ko bishobora kuba imvugo zihembera mu by'ukuri umwuka mubi. Kuri ibi byavuzwe na AFC 23 hari impungenge ko kongera ibikorwa bya gisirikare bishobora guteza ibibazo birushijeho gukomera ku baturage bamaze igihe bahura n'ubuhunzi, icyo twakwita nk'umutekano muke ndetse n'ibura ry'ibikenerwa by'ibanze, nk'uko bivugwa na bamwe mu babashije gukurikirana ibijyanye n'iyi nyandiko. Kugeza ubu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiragira icyo itangaza kuri iyi nyandiko ya AFC M23, gusa ubutegetsi bwa Kinshasa busanzwe bushinja uyu mutwe wo gufashwa n'u Rwanda, ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana ndetse rwivuye inyuma yewe gukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe mu bice bigiye bitandukanye kandi bikajyana no gusahura amabuye y'agaciro. AFC M23 ikomeje kwigaragaza nk'umutwe ushaka kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere bikomeje guhamagarira impande zose guhagarika imirwano ndetse no gusubira mu nzira y'ibiganiro bya politike kugira ngo haboneke umuti urambye ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Hakavuga ko rero hakenewe ingamba z'ingenzi, hakenewe ingamba zihutirwa kugira ngo kino kibazo mu by'ukuri kikomeje kurangwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibashe kuba cyakemuka. Gusa impande zihanganye kugeza uyu munsi n'ubundi, ndavuga uruhande rw'ingabo za leta n'uruhande rw'inyeshyamba, ni impande zakomeje kugenda zitana ba mwana kuba batangiza imirwano ndetse n'ibitero, ariko ibi ngibi mu by'ukuri nubwo habaho kwitana ba mwana bikavugwa ko bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima ndetse n'imibereho y'abaturage bagiye batandukanye bagenda bagirwaho ingaruka n'ibyo bitero ndetse n'iyo mirwano igenda yumvikana. Hanyuma rero tuvuye gato ku byavuzwe n'inyeshyamba za AFC 23, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Bunia cyongeye gufungurwa nyuma y'isuzuma ku cyerekezo cya Ebola. Minisiteri y'ubwikorezi, inzira z'itumanaho ndetse no gusuhuza uturere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Bunia cyongeye gufungurwa ku mugaragaro. Imirimo yacyo iraza gukora guhera ku itariki ya 1 Kamena 2026, no kuvuga kuva ku munsi w'ejo. Ni nyuma y'isuzuma ryakozwe ku miterere y'icyorezo cya Ebola cyari cyarateje impungenge muri ako karere. Mu itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara n'iyi minisiteri, ubuyobozi bwa leta bwavuze ko icyemezo cyo kongera gufungura iki kibuga cy'indege cyafashwe nyuma y'igenzura ryakozwe n'inzego z'ubuzima zibifitiye ububasha, zirimo Minisiteri y'Ubuzima, isuku n'imibereho myiza y'abaturage. Izo nzego zasanze hari intambwe imaze guterwa mu kugenzura ndetse no gukurikirana icyorezo cya Ebola, ku buryo ibikorwa by'ingendo zo mu kirere bishobora gusubukurwa buhoro buhoro kandi mu mutekano usesuye. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu mu ndege byahise byemererwa kongera gukorera ku kibuga cy'indege cya Bunia ako kanya, ariko hakajyaho ingamba zikomeye zo kwirinda ko icyorezo cyakongera gukwirakwira. Mu rwego rwo gukomeza guhangana n'ingaruka za Ebola ndetse no kurinda ubuzima bw'abagenzi, minisiteri yashyizeho amabwiriza mashya agomba kubahirizwa n'abantu bose binjira cyangwa basohoka ku bigo by'indege ndetse no ku byambu. Muri ayo mabwiriza harimo ko buri mugenzi azajya apimwa ubushyuhe bw'umubiri mbere yo kwinjira mu ndege ndetse no mu gihe ageze ahajya.
ubuyobozi buvuga ko ibi bigamije gutahura hakiri kare umuntu wese waba agaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara ya Ebola ubundi akitabwaho kugira ngo avurwe. Hari kandi itegeko risaba buri mugenzi gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune cyangwa umuti wabugenewe usukura intoki mbere yo kwinjira mu ndege. Minisiteri ivuga ko ibikoresho byose bikenewe bizashyirwa ku bibuga by'indege kugira ngo bifashe abagenzi kubahiriza ayo mabwiriza. Ku bantu bazagaragaza ibimenyetso birimo umuriro cyangwa se izindi mpamvu zitera gukekwa Ebola, itangazo rivuga ko batazemererwa gukomeza urugendo rwabo. Abo bantu bazahita boherezwa ku bakozi b'ishami rishinzwe isuku n'ubuzima ku mipaka kugira ngo bakorweho isuzuma ndetse bahabwe ubuvuzi hakurikijwe amabwiriza y'inzego z'ubuzima n'ibimenyetso bazajya baba barimo kugaragaza. Minisiteri y'Ubwikorezi kandi yasabye ibigo by'indege, abayobozi b'ibibuga by'indege n'ibyambu, abakozi bakora ingendo zo mu kirere ndetse n'abagenzi bose gufatanya mu kubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo ibikorwa by'ingendo bikomeze mu mutekano kandi hadakomeza gukwirakwira icyorezo cya Ebola. Iki cyemezo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Bunia kije mu gihe intara ya Ituri ndetse n'ibice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bikomeje guhura n'ibibazo by'ubuzima n'umutekano, harimo icyorezo cya Ebola ndetse n'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi bavuga ko kongera gufungura iki kibuga cy'indege bishobora gufasha mu koroshya ubuhahirane, ingendo z'ubutabazi ndetse no kugeza imfashanyo z'ubuvuzi ku baturage bo mu karere, ariko bagasaba ko ingamba zo kwirinda Ebola zakomeza gukurikizwa mu buryo bukomeye kugira ngo hatazagira ubwiyongere bushya bw'iki cyorezo bukomeza kugenda bugaragara cyangwa se buvugwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru yihutirwa cyane, i Kinshasa haravugwa amakuru akomeye cyangwa se amakuru navuga ko atari na meza. Umwe mu bagabo bazwi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, wabaye perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubundi, Joseph Kabila, biravuga ko ibikorwa bye byongeye kwibasirwa cyane n'abanyekongo, by'umwihariko bakaba bataranamenyekana ndetse bikavuga ko mu bikorwa byibasiwe n'abitwaje intwaro, ariko amazina yabo ndetse n'imyirondoro yabo bikaba bitegeze bimenyekana. Ni mu ijoro rishyira ku cyumweru, ni mu ijoro ryo kuwa mbere, ndetse abantu bataramenyekana bateye icyitwa resitora yitwa ngo Kanya y'umugabo bita Joseph Kabila i Kinshasa, aho bita muri komine ya Gombe hafi y'inyubako ya Hotel de Ville. Iyi resitora rero iherereye ahahurira umuhanda bita Tombolibaye n'uwa Marche mu gace kazwi cyane k'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa bya leta, niho iyi resitora yari iri. Iyi resitora rero yaje kwibasirwa nk'uko abatangabuhamya babivuga. Icyo gikorwa cyabaye ahagana saa 8:30 z'ijoro. Umuzamu w'inyubako iri hafi y'aho iki gikorwa cyabereye akaba yavuze ko ngo abantu bakoze icyo gikorwa bari bafite imodoka kandi bitwaje intwaro, ngo bari bafite kandi ikijerekani kirimo essence, nibwo baje kuyisuka kuri iyi resitora mbere yo kuyitwika, maze bamaze kuyisukaho baza gucana umuriro, rero ikibatsi cy'umuriro gifata iyo resitora. Uyu muzamu yavuze ko abo bantu bavugaga ko iyo resitora ngo yaba ifitanye isano n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, aho yagize ati abantu baje bafite imodoka n'intwaro bazanye essence maze batwika resitora Kanya, bavuga ko ari umutungo wa Joseph Kabila. Iyo nkongi yahise ifata igice kinini cy'iyo resitora ndetse ngo yangiza ibintu byinshi birimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byakoreshwaga muri iyo resitora. Gusa ngo igikoni cyo nticyafashwe n'umuriro, ibintu byatumye ibyangiritse bitarushaho kuba byinshi cyane. Resitora rero Kanya iri mu nyubako imwe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Train 50 ikorera mu gice cyo hasi cy'iyo nyubako. Kuba iyi nyubako irimo ibikorwa by'itangazamakuru ndetse ikanarera hafi y'ibiro bikomeye bya leta byatumye abantu benshi batangazwa n'iki gikorwa cyabaye mu buryo bwihuse kandi bukozwe n'abantu bafite ibikoresho bihagije. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kongo ntiburagira icyo butangaza ku bakoze iki gikorwa cyangwa impamvu nyakuri yaba yishe nyuma y'iyi nkongi. Nta rwego rw'umutekano cyangwa urw'ubutabera ruratangaza niba hari abantu bamaze gutabwa muri yombi cyangwa niba iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane ababishe nyuma y'iki gikorwa. Iyi nkuru ije mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ubushyamirane bw'abanyapolitike hagati mu banyapolitike, ukutizerana ndetse byatumye bamwe kugeza ubu ngubu baramaze gufatirwa ibihano. Joseph Kabila
avuga ko kugeza uyu munsi kuba ngo ari mu gisata cy'abantu bari kurwanya ubutegetsi ndetse bashaka guhirika Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ariko nk'uko byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se bigenda bivugwa kugeza kuri ubu ngubu, mu by'ukuri mu makuru agenda atangazwa avuga ko uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo nawe akomeje kugenda mu by'ukuri agaragara mu barimo kugerageza guhangana n'uyu mugabo. Bikavuga ko rero ibi ngibi bishobora kuzakura ubwumvikane buke ndetse n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kurangwa ndetse no kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Joseph Kabila ngo yaba abiri inyuma. Ngayo nguko rero reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, byari by'agaciro kubana namwe, mugira ibihe byiza. Turasura amasaha ari imbere tureba n'andi makuru araba agezweho.